Dobar dan svima, evo na početku jula mjeseca, ovako svjetsko prvenstvo za klubove ulazi u završnu fazu, stigli smo do polufinala, Fluminense, Chelsea će biti prva utakmica polufinala i druga utakmica polufinala, sjajan meč između Paris Saint-Germaina i Reala. Ono sigurno što je obilježilo kolo u svijetu fudbala i definitivno u ovom četvrtfinalu svjetskog prvenstva za klubove, to je ta teška povreda Jamala Musiale. Prosto onako Musiala se vratio poslije jednog perioda provedenog van terena, posljedne povrede i onako stigao jedan start u Donnarumme gdje je vidjeli ste sami noga ostala ispod tijela i onako jedan izuzetno visok golman, 2 metra, kada sa svojom težinom legne onako ta noga je pukla i velika šteta i velika žalost i taj derbi između Paris Saint-Germain i Bayerna, baš ta situacija onako da kažemo karakterisala da ubije malo tu fudbalsku napetost, neku emociju koja je trebala da bude i sigurno da je bilo teško posle onakve povrede i jednim i drugim igračima da igraju. PSG je došao na kraju do te pobjede 2-0, vidjeli ste puno nervoze, ali ovako PSG pokazuje da je jedna izuzetno kvalitetna ekipa. Ono što smo ovdje pominjali, to su te ekipe koje su van Evrope, koje su nama, da budem skroz iskren, interesantne. Većina tih ekipa, posebno široj publici, nije poznata i ovako baš sam se trudio da pogledam detaljno te utakmice koje igraju te brazilske ekipe. Vidjeli ste utakmica između Fluminensea i Al Hilala, jednostavno puno, da kažem, individualne kvalitete na strani Al Hilala, s druge strane jedna kompaktnost Fluminensea, taj jedan brazilski, što se kaže, način razmišljanja, južnoamerički fudbal, onako puno agresivnosti, puno, da kažem, i bezobrazluk u nekim situacijama. Kad se ima rezultat, vidjeli ste kako se to vrijeme, što se kaže, curi i koristi i sigurno ono što mi je zapalo za oči je nevjerovatno branjenje prekida igrača Fluminensea. To je prosto bilo za knjigu, za neke udžbenike da se postavi kako su ti momci odradili prekide defanzivne, prosto je bilo nevjerovatno i tu je Thiago Silva u 41. godini, neko ko ima ogromno iskustvo, jedan najboljih defanzivaca svih vremena, definitivno je pokazao kako je sklopio tu ekipu i koliko on tu znači u tim defanzivnim prekidima. Vjerujte mi, pred kraju utakmice, onako kad se činilo da Fluminense mora da pukne, bilo je veliki broj kornera, ja mislim preko 10 kornera izveo Al Hilal, ni jednu situaciju Fluminense nije dozvolio da se maltene dođe do te lopte, koliko se tu kvalitetno stajalo uz igrača, usko dolje u noge protivnika, tijelo u tijelo, po znacima navoda kažem meso u meso, prosto nestvarna kompaktnost igrača Fluminensea i mislim onako da svi treneri na svijetu bi trebali da pogledaju to branjenje prekida, to postavljanje, ko brani prostor, ko ide direktno u igrača, prosto to je bilo savršeno i stekao sam utisak u posljednjih 5-6 minuta, dugo je trajao taj produžetak utakmice, da bilo koji prekid da se desi na terenu, da više šteti Al Hilalu, prekid u korist Al Hilalu u toj posljednjoj crvenoj zoni, da jednostavno više šteti Al Hilalu jer mu oduzima vrijeme, puno je Al Hilal bio opasniji iz igre nego što su ti prekidi, a onako svi očekuje da se ta lopta posle prekida ugura, međutim to je tu noć bilo gotovo nemoguće. Fluminense je to sjajno radio i sve čestitke i brazilskom fudbalu i Fluminense i Thiago Silva, vidjeli ste i koliko je publike bilo i sigurno gledat ćemo sjajan meč polufinala između Fluminensea i Chelsea. Chelsea je jedna brza ekipa, lepršava, koja želi da igra jedan modern fudbal i ovako jedan Fluminense koji igra tu čvrsto, jako, istog bloka, bit će sjajna utakmica, dva potpuno kontra, da kažem, i načina i stila igre i sigurno ovako ja sam uvijek na toj strani tih ekipa koje vole da igraju za gol više i ovog puta ću biti na strani Chelsea bez obzira što je Fluminense, ovako da kažem, pokazuje jedan ozbiljan kvalitet i pokazuje jedna ozbiljna grupa. Ostale utakmice koje smo gledali, definitivno ta utakmica između Paris Saint-Germaina i između Reala i Borussia Dortmund, sigurno da vidjeli ste 2-0 za Real, veoma brzo je onako ušla neka utakmica u neki ritam koji je potpuno odgovarao Realu, gdje Borussia Dortmund drugom poluvremenu maltene nije ni postojala prvih 30 minuta, gdje je Real tu dominirao i onako svi smo očekivali taj treći gol Reala, ušao je tu Kylian Mbappe, igrao je Xabi Alonso opet sa ta 3 pozadi,
onako sve je to djelovalo u nekom ritmu Reala koji je ovako, što se kaže, prepoznatljiv kad ima prednost, uzme se lopta, uđe Ceballos i Luka Modrić, onako što se kaže, odmah znate, to je ogroman posjed na strani Reala bez greški u pasu. I utakmica onako oklizila da je se malteni Dortmund predao i onda se desila ta jedna situacija u 92. minutu da se Dortmund tu vratio na 2-1, zatim je sjajno Mbappe postigao gol za 3-1 i kad smo mislili da je to već gotovo, stigao i penal za Borussiju Dortmund. Sve se ovo dešavalo u produžetku gdje je Borussia Dortmund smanjena na 3-2 i vidjeli smo 3 gola u 5 minuta produžetka i ostao je bio još jedan minut, možda minut i po prostora jer igrač Reala dobije crveni karton i Borussia Dortmund je ostala sa 3-2 minut do kraja sa igračem više i onako kad smo očekivali da će to Real negdje na boku neko to da zagra i tamo da se padne, da li neko od igrača da uđe jako na 70-80 metara Reala da napravi neki faul koji bi ubio to vrijeme. Nije se to desilo, Real je dosta brzo tu loptu izgubio i stigao je na centaršut koji je prošao i došla je tu lopta maltene do igrača Dortmunda koji je definitivno sjajno šutirao, već je ta lopta maltene bila viđena u golu i Courtois je napravio jednu fenomenalnu intervenciju i zaključao, što se kaže, to četvrtfinale. Definitivno da se otišu 3-3 Borussia Dortmund u jednom velikom nadahnuću sa igračem više, sigurno je bilo u ogromnoj prednosti, Real onako dosta i potrošen, sigurno je bio to jedan šok za Real da tako nešto propusti, ovako Courtois još jednom je pokazao da je jedan od najboljih svjetskih golmana. U narednim danima sigurno ćemo ispratiti detaljno ova polufinala, ali u narednim danima ono što je interesantno za kompletan region, za kompletnu Europu kreće nova sezona fudbalska, vidite kako to dolazi veoma brzo, sezona 2025-2026 kreću te europske utakmice, kvalifikacije za Ligu šampiona odmah kreću sutra. Vidjet ćemo tu Zrinski je dobio izuzetno lakog protivnika, Olimpija Ljubljana imat će jedan težak meč protiv kazahstanskog Kairata, vidimo koliko je taj fudbal u Kazahstanu tamo napreduje i koliki je novac i sigurno utakmica koja je nama najinteresantnija ovdje u Crnoj Gori, utakmica između jermenske Noe i budućnosti. Prvi meč se igra u Jermeniji, sigurno dugo putovanje, mislim da budućnost tu nema nikakve potrebe da previše strepi od te jermenske Noe, niti smije da uđe u utakmicu sa takvim stavom da se nešto zatvori, da bude u nekom kontraritmu i da jednostavno budućnost nije naučila da se brani, posebno u Crnogorskoj ligi budućnost je dominantna, prošle sezone 90 i nešto golova. Prosto budućnost mora da budu na tom istom nivou, ukoliko budućnost bude krenula sutra da se zatvara, da se brani, da se muči, bojim se da neće proći dobro i mislim da i budućnost ima i kvalitet, posebno i ka naprijed, da jednostavno tu Novu koja je sigurno kvalitetna ekipa gdje se dosta ulaže, ali gledao sam neke highlightse, sigurno da tu ima dosta prostora, sada je bila ta jedna prijateljska utakmica koju su odigrali protiv Dunajske Srede, vidi se tu da ima kvaliteta, dosta brzih igrača, ali budućnost mora tu da ima stav kakav treba da ima šampion bilo koje države i da jednostavno tu se sudari sa Novom i da pokuša da izvuče neki dobar rezultat. Nikako ne bi bilo dobro da budućnost krene iz nekog bloka, iz neke totalne defanzive, da čeka neke tranzicije, to je u današnjem fudbalu ubitačno, ti igrači su toj defanzivi puno više troše nego kada je lopta kod njih i to vas iscrpljuje i sigurno tako nešto bojim se da bi vodilo budućnost u jedan siguran poraz koji je na ovom startu za sezone strahovito važan za budućnost, da budućnost prođe tu Novu i automatski ukoliko budućnost prođe tu Novu, budućnost je već se kvalifikovala u četvrto kolo, šta god da bude kasnije, sve utakmice budućnost izgubi, budućnost imaće play-off za Ligu konferenciju u četvrtom kolu, da ne pričam šta će se desiti ukoliko budućnost prođe pa napravi još nešto. Sigurno došlo je do promjene trenera u klubu, definitivno svi koji smo se bavili fudbalom znamo da to nikako nije dobro kada se radi u smiraj sezone, posebno trener koji je osvojio titul, ali bilo je tu nekih unutar kluba i unutar svega neke atmosfere koja je totalno poremećena i sada je došao tu Nenad Latović, bivši trener Zvezde koji je dugo radio u srpskom fudbalu, bio i vani, onako i jedan onako igrač, jedan čovjek nekih karakteristika možda koje budite kako odgovarale budućnosti, vidjet ćemo sigurno ova utakmica protiv Novi, taj dvomeč će i njegovu neku budućnost odrediti, nekog sigurno ko će tu podići atmosferu, ko će dati tu sebe 100%, pitanje je sada koliko i kako, koliko on poznaje uopšte ekipu budućnosti, koliko je mogao, imao vremena da se upozna sa njima, došli novi pomoćnici, ima tu i veliki broj pomoćnika iz te postave koji su bili s Ivanom Brnovićem
i sigurno ovako jedan veliki test za sve njih. Budućnost, da budemo skroz iskreni, gotovo da se nije ni pojačala, ostala je maltene ta ista ekipa. Andrija Bulatović je otišao u Lensov, ostalo je tu sve, što se kaže, ostalo na okupu. Svi smo očekivali možda budućnost da jednostavno uloži u neka pojačanja. Vidjeli smo da je mladi Kostić prešao u Partizan baš iz tog razloga što je budućnost, ne znamo ni mi sami kako posle te dva transfera Adžića i Bulatovića ostala bez novca, pa je trebala ta kasa se popuni. Sigurno Kostića čeka jedan težak period u Partizanu. Partizan, onako, pričat ćemo i o tome, ne djeluje dobro. Utakmice koje sam gledao u Rusiji, koje su igrali protiv Dinama i CSKA Moskve, prosto to je neki nivo koji Partizan ne poznaje. Partizan ne liči na sebe, to nije Partizan ni u jednoj svojoj istorijskoj deceniji, da kažem, da tako Partizan izgleda loše, da je toliko Partizan tu u nekom podređenom položaju, čak i kad se promijene ti igrači u tim klubovima ruskim gdje dođu maltene ti ruski dječaci da igraju za te klubove ili ti ruski igrači, prosto Partizan mogao je da primi oba meča pod 7-8 golova. To nije Partizan i definitivno čeka Blagovića jedan težak period, onako i prelazni rok Partizana, gdje su svi očekivali neka zvučna imena, pominjalo se tu i Jovetić i Savić i neki igrači iz inostranstva. Gledamo, tu je došao Krlji, jedan igrač iz Torina koji onako, daj Bože da se svi prevarimo, ne liči dečko na sebe, niti je mnogo zainteresovan, 2 metra, onako igra neko krilo u nekom svom ritmu, kao da je na nekom treningu onako malog fudbala i onako dođe, izgubi se lopta, ostane se nikom tu ništa, bez nekakve agresije. Možda taj momak još nije ni shvatio gdje je došao i koji će pritisak da trpi. Prosto onako Partizan, onako kako djeluje sada, u ozbiljnim problemima, čeka ga teška sezona i sigurno se očekuju neka važna pojačanja, strahovito važan meč protiv AEK u Larnaci, kiparski fudbal koji izuzetno napreduje. Partizan definitivno tu, Partizan je 50 puta veći klub od AEK u svakom smislu i Partizan je tu definitivni favorit, bez obzira što vidimo ove kladionice da daju veliku prednost AEK-u, ali definitivno u tom dvomeču Partizan to mora da prođe dalje. Kiparski fudbal je sigurno napredovao, ne mogu da pomislim, da vjerujem da je Partizan toliko otišao na dolje da onako protiv jedne kiparske ekipe bude u nekom podređenom položaju i sigurno treba da se nametne. Svi znamo, na Kipru počinje ta sezona dosta kasno, maltene krajem avgusta, ove ekipe koje igraju Evropu počinju dosta rano pripreme, nije to dobro. Na Kipru su i, da kažem, enormni vrućine i sigurno da bi trebao Partizan, ako je dobro odradio pripreme, ja se iskreno nadam i tu Srđan Blagović da će to odraditi kvalitetno koliko je moguće, sa obzirom da onako, ja sam kritikovao Partizan, neki taj sastav koji je bio prošle sezone, sami se čini da je Partizan onako puno još lošiji i vidjet ćemo šta će donijeti. Nadamo se svi da će nas Partizan iznenaditi, jer definitivno bilo bi izuzetno loše da Partizan već na tom prvom evropskom koraku protiv ekipe sa Kipra onako ispadne. Mislim da bi to bilo i za klub i za sve katastrofalno i to Partizan definitivno mora da prođe. Što se tiče naših drugih ekipa, prvo sigurno gledat ćemo budućnost u 18 sati, za svi koji ne znate, u 18 sati se igra utakmica ta u Jermeni između Noje i Budućnosti i čekamo jedan kvalitetan rezultat iz Jermeni i onda ovdje u Podgorici da, što se kaže, napuni se taj stadion i da jednostavno sve se uradi da Budućnost prođe. Sigurno utakmice koje će igrati Dečić i u Dečiću se desila ta smjena trenera, nije što je želio klub, nego imamo tako dogovor sa trenerom Brnovićem i onako došli u situaciju da trener koji je prošle sezone osvojio titulu, drugi trener koji je osvojio kup, nijedan i drugi neće biti na početku sezone. Došao je Jandrić, trener koji je bio ranije u Dečiću, da budemo skroz iskreni, nije imao ni približno rezultate kakve je Dečić tada očekivao, ali definitivno da su ljudi u klubu prepoznali neki kvalitet da on ima trenerski i vratili su ga opet za trenera. Vidjet ćemo kako će to izgledati protiv Silex iz Makedonije. Sigurno da jedna utakmica 50-50, definitivno bit ćemo svi tu uz Dečić, da jednostavno Dečić kvalitetno riješi taj prvi meč, da dođe da pobjede tu u Tuzima i onda da Dečić pokuša tamo da izbaci taj Silex. Dečić je prošle sezone onako u Evropi dosta djelovao kvalitetno u tim kasnim fazama, šteta što Dečić nije iskoristio tu situaciju. Prošle sezone dobio je najlakšeg mogućeg protivnika, je prošle sezone dobio Dečić u tom prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, predstavnika Velsa, koji prije toga 25 godina nije uspio da prođe to prvo kolo i nažalost desilo se da prođe baš Dečića u tom 26. pokušaju, a da Dečić onako tu situaciju nije iskoristio i bila je to jedna velika šteta koja je propuštena prošle sezone.
utakmica koja će doći takođe, Sutjeska, naš treći predstavnik, Sutjeska dočekuje taj Dinamo Brest iz Belorusije, jedna ekipa, svi znate profile kakvi su ti igrača koji dolaze sa tog dijela Evrope, ti ruski igrači, beloruski, uvijek kvalitetni, izuzetno fizički spremni, jaki u duelu, dosta brzi, onako možda tu fali nekog individualnog kvaliteta, nekog tog vica koji imamo mi ovdje, ali sigurno jedna ekipa koja je tamo u prvenstvu, koja igra konstantno, trenutno se ja mislim 5. ili 6. u prvenstvu i sigurno Sutjeska tu mora da pokaže onako puno dobrih stvari i da jednostavno u tom dvomeču bude kvalitetnija od Dinamo Bresta i ovako svi se iskreno nadamo će sva tri naša predstavnika proći ta prva kola jer to je najvažnije da bi se kasnije ušlo i u sezonu jer ukoliko se prođu ta tri kola zaradit će se velike svote novca moće bez ikakvih problema klubovi da ulože dodatno, dovedu još po 3-4 igrača, se nadam onda i tim narednim kolima evropskim da će biti kvalitetni i da jednostavno onako pokušamo svi zajedno ovdje naš fudbal koji vidite sami koliko je onako da kažem udaljen od svega, nažalost pokušamo da ga vratimo. Šteta što evo već ide sezona, još malo ne znamo ni te parove, to mi je ovako baš čudno da još ne znamo ko će igrati u prvim kolima i u svim kolima našeg prvenstva, svi vidimo to da već se to zna svugdje, zatim nemamo goal line tehnologiju, nemamo VAR tehnologiju, prosto mi je nevjerovatno da se svi ne udružimo zajedno i da ako nam fali sredstava da jednostavno se obratimo i državi, da se tu pomogne, da jednostavno dođemo do toga i da ne mogu da vjerujem da recimo, ne znam, na Kosovu postoji VAR i da Kosovo ima bolju infrastrukturu od nas, pošto mi to nije jasno, a neko sam ko dobro prati ne samo ovaj region, nego i kompletnu planetu Zemlju kad je fudbal u pitanju. Za predstojeće dane i da ponovimo tiket koji smo odigrali ovdje u petak, da čestitam svima, tiket je bio dobitan, odigrali smo Palmeiras Chelsea dvojku, zatim utakmica između Paris Saint-Germaina i Bayerna, odigrali smo da Paris Saint-Germain ide dalje i ostala je ta utakmica između Reala i Dortmunda gdje smo najavili da ćemo gledati sjajan meč i tu smo odigrali Real Borussia Dortmund gol, to je došao i čestitke svima, tiket je bio dobitan. Za predstojeće dane odabrao sam 4 para, Olimpija Kairat, očekujem jedan sjajan meč, tu bih odigrao gol, zatim utakmica Fluminense Chelsea, volim Chelsea, način koji igra puno hitrih, brzih, mladih igrača i dao bih mu prednost dvojka. Zatim Paris Saint-Germain, Real Madrid, tu bih očekujem fenomenalan meč, tu bih odigrao 3+. I utakmica između AEK iz Larnake i Partizana, očekujem tu kvalitetnu reakciju Partizana, bez obzira što su bile ovakve, da kažem, dosta sumorne te prijateljske utakmice, AEK Partizan, odigrao bih da će biti gol i u prvom i u drugom poluvremenu. Znači, moja 4 para, Olimpija Kairat, gol, Fluminense Chelsea dvojka, Paris Saint-Germain Real 3+, i AEK Partizan go prvo, go drugo. To je to od nas za danas, da poželimo svim našim klubovima ovdje u regionu kvalitetne ove prve, što se kaže, utakmice, tu je Zrinski, tu je Olimpija, tu je Partizan, sigurno našim klubovima iz Crne Gore, budućnosti, Dečići i Sutjesci, sve mogući i sve najbolje i da jednostavno budu što kvalitetniji, da bude bez, kada gledamo sve ovo što dešava u fudbalu, bez nekih povreda i da jednostavno pokušamo da pregrmimo to prvo kolo koje je strahovito važno svima i mislim da bi to onako moglo da nas odvedu neke ljepše dane crnogorskog fudbala.